No, 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 no. Sekarang gue pengen ke mana yuk? Aduh. Mau dibaikin aja ini. Ini guys di balai. Udah gimana sanggup nih? Guys. Oh, nyai kan molor ber luka kayak mah hek. Nges burit. Mana pengamuknya? Wah, satu doangan hek, burit. No, 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 no. Burit hek. Ampun. Batu bisa beli naon ini mah molor bek ngadu teh ampun nih mah. Luka. Salah ini yuk. Udah pengen, udah mah. Hujan gimana tuh? Buru-burunya pegawaian ganti-ganti. Ini tempat molor di Baeng nih molor di Baeng. Ampun. Aduh, jangan main. Ayo baju ban, betul baju ban. Kudu rumah saceng, sedikit geus. Aduh man, ayo dah, ayo baju ban. Bapak dia lagi nganggur padi mah. Nak kumaha beli baju barana. Makan apa lain mah? Hebat, sama dia. No, 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 Ini bere ku kolot. Kalau pedang ditok-tok di hulu. Disentuh pak pitung ngedul di salaki. Pegawaian molor bae deui. Ira ya aing mah ka beli baju lebaran. Ini mobilan meh heng daripada tok-tok deui. Bisa mendengar ini yang pindah pengen molor lah kagak lu. Pada tutup nih. Wah, jadi iya tempat yang mau namanya. Pada yang diiman digangguan dengan pemajikan. Kan digambreng be. Teman-teman tok deh. Ya. Gitu. Aing beli baju lebaran nih, tadi mireng mama. Aing bisa ditok-tok di hulu. Awal baju lebaran, aing mah. Aduh, baju lebaran. Baju lebaran. no, 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 no. Dia orang ikuti tadi ngeganggu aku molor. Pangkat doangnya. Boro-boro aing balikin baju lebaran ke dia. Aing bagi beak dicarikan ke dia, aing nganggur teu gawe. Bangkok doang. Mana tuh? No, 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 no. No, 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 no. Hahaha.